nguru urutonde rw'indirimbo 10 zumvishwe cyane ku isi hose. Bibutsa ko aya makuru tuyakesha ikinyamakuru nka Dore, and Kuri. Tudatinze rero reka duhere ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 turahasanga indirimbo ya Ed Sheeran, rwose ni umuhanzi w'umwongereza yitwa Perfect. Ifite 3 billion spread 52. Muri make tugenekereje mu kinyarwanda gishatse kuvuga ngo ifite miliyari 3 na miliyoni 52 abayumvishe. Umwanya wa 9 turahasanga indirimbo bita Stay. Ni collabo yahuriyemo ukunze kwita Kid Laroi and Justin Bieber, ikaba ifite miliyari 3 na miliyoni 60. Umwanya wa 8 turasanga indirimbo bita One Dance. Abantu benshi n'umuhanzi wayo muramuzi cyane. Noneho iyi ngiyi na collabo bayita, iyi ni indirimbo ya Drake afatanyije na Wizkid ndetse na Kuri. Ifite miliyari 3 na miliyoni 71. Umwanya wa 7 turasanga indirimbo bita Sunflower ni indirimbo y'umuhanzi bita Post Malone, akaba yarayikoranye n'undi bita Swilly. Ifite miliyari 3 na miliyoni 88. Umwanya wa 6 turasanga indirimbo bita Sweeter Weather. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi bita ni indirimbo yakozwe n'umuhanzi bita ngo yakozwe n'itsinda ry'abantu bita ngo The Neighborhood. Gafite miliyari 3 na miliyoni 89. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo y'umuhanzi bita Harry Styles. Uyu ni indirimbo bita As It Was, gafite miliyari 3 na miliyoni 96. Ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo bita Someone You Loved. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi wanyu mukunda muri benshi witwa Lewis Capaldi, gafite miliyari 3 na miliyoni 97. Ku mwanya wa 3 turahasanga indirimbo y'umuhanzi kubiye cyane ndetse bose kaba bakubiye. Indirimbo ikaba yitwa Starboy, ikaba ari indirimbo ya The Weeknd afatanyijwe na Daft Punk, gafite miliyari 3 na miliyoni 99. Ku mwanya wa 2 uyu ni umuhanzi mukunda muri benshi ndetse indirimbo ze zose akaba afitemo indirimbo 2 zumvishwe cyane ku rubuga rwa Spotify. Uwo nta wundi bamwita Ed Sheeran. Ikabije ku mwanya wa 2 bayita Shape of You, ikaba ifite miliyari 4 na miliyoni 45. Ushobora kwibaza ngo ku mwanya wa mbere ninde? Tubibutsa ko nimba mukunze ibyo dukora wakora subscribe, ugandika na comment, cyangwa se ukaduha inyunganizi cyangwa igitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye cyane. Ushobora kuba nawe ufite ibibazo wibaza, wabitwandikira utaha twazakora kuri ako gatopike kawe. Tubibutsa ko ibitekerezo byanyu ari inkunga ikomeye cyane. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umuhanzi bita, nawe ni uwa 2, nawe nako ni inshuro ya 2 indirimbo ye ije kuri uru rutonde. Uwo nta wundi yitwa The Weeknd, afite indirimbo bita The Blinding Lights. Iyi ni indirimbo ya The Weeknd kugeza ubu ngubu ikaba ari iyoboye ku rubuga rwa Spotify, ikaba ifite miliyari 4 na miliyoni 93 z'abantu bayumvishe. Tubibutsa ko aya makuru ushaka kuyamenya mu buryo bwimbitse wajya ku kinyamakuru, wasura ikinyamakuru nka The Chatter, ugasura n'ikindi kinyamakuru bita Chatter Masters cyangwa se Corp. Ngewe kuri